क्लब मार्ग सामुदायिक विकास केन्द्रका चाहिँ ठुलो आयोजक चाहिँ ठन जीवी चाहिँ ठाउँ त्यो नौबिसी जिया हुने हो अहिले जे चाहिँ पालुङो चाहिँ शिखर गोट गुना अन वेक अप चाहिँ झिदन चाहिँ सगबियो कार्यक्रम थियो अहिले जे चाहिँ बनी ठाउँ त्यस्तो गना अनि ब्याच हुने हो अहिले कन्या सूर्य चाहिँ जनाएन चाहिँ हान यहाँ ल्यायो जिउ ज्यालो जम्मा निस यो चाहिँ सहभागी खट हो अब मोटरसाइकल चाहिँ 75 वटा त्यो दैला रहेको अनुमान हो ठो रेल दियो जी ये तिस्तुङ भिन्तुना मोटरसाइकल रैली खल क्लब गोली मार्ग अहिले थन जी रैली सुर्जी अहिले थन चाहिँ उद्घाटन जुइढुङ्गा ढके नापा झिट गुर्दो धारा किपुल्चा खल पाखे झिट लस्कुसे अनि करिब 8 घन्टा ढुङ्गा अहिले झि अनाउना दामी चोरेन अनि झिट जानेकी व्यवस्था अन्न लस्कुसे अनाउनुङ्गा झि चाहिँ पालुङ्गे झिट निठा लस्कुसे अहिले वो ढुङ्गा झि तिस्तुङ्गे हुने चाहिँ तिस्तुङ्गे लस्कुकेना अनि झि मेनबोट रैली आयो चाहिँ मेनबोट रैली ढुङ्गा सांस्कृतिक ज्याजो जी अहिले वो ढुङ्गा झिउ ठाउँ ज्याजो पचाइ अहिले कने सुने झि च्याटोना अन तिस्तुङ ढको चाइला तिस्तुङको बारे अञ्चल विषय छिटो जानकारी बि आ ठोकले तिस्तुङ न विकास बेचौँ लिसे दिन ठो पर्यटन वर्ष ज्याजो निन ठुके आन्तरिक छि पर्यटक त्यो न विकास जिमसँग विचार अहिले नेपालसम्म वास्तविक थो र्याली उद्देश्य हो नेपालसम्म छिस नेवाटे चाहिँ हाल्छु ख तर नेवाटे चाहिँ मको नि ठो सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ ख ठे प्रचार प्रसारी लागि न को कालमिटी चौक क्लब गोली मार्ग पाखे ठु ज्याजन तो एजा वेक पिन त छिस यो उस सुवाबीमा अहिले कने च्याटन ढुङ्गा अहिले 10 बजे टी जाने अन चाइला अहिले अनन्यायो जी अहिले र्याली पछै नुनुगु भिडियो छिथा तक थेंकीगु नीति नेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब याना दिसा सब्सक्राइब या यंगु बटन क्लिक याना दिसा अले वया हे न पहुंचंगु गाना क्लिक या लो मंका दे मते ना नेवा यूट्यूब चैनल ची सक सिगुना मंका यूट्यूब सुबह